Ovo je moj Kačket i dobrodošli u novu epizodu Cinemanije, vlogu kojem obični ljubitelji filma daju kritike aktuelnim i neaktuelnim filmovima. Tema Cinemanije je komedija Little Fockers reditelja Paula Weitza, koji nam je donio filmove poput American Pie, About the Boy i American Dreams. Little Fockers je treći film u serijalu komedije Meet the Parents. I ovog puta radi se o Gilleru Fockeru, bolničaru koji se malo uspjeha pokušao da osvoji poštovanje svoga punca Jacka, bivšeg CIA agenta. Dva prethodna filma komedijskog serijala su Meet the Parents i Meet the Fockers. Ta dva filma imaju naslove koji precizno pogađaju tematiku filmova, dok je tema ovog filma pod upitnikom. Po nekoj logici, Little Fockers ili Mali Fockerovi trebalo bi po naslovu imati radnju centriranu oko djece, ali to nije slučaj. Čak što više, Fockerove djeci nije posveđeno više od 10 minuta. U ovom filmu nećete vidjeti ništa novo što dosad niste vidjeli u prethodnim filmoma serijala. Odlične komične scene mogu se nabrojati na prste jedne ruke, a njih možete vidjeti u traileru filma. Humor u ostatku filma je pitom i predvidljiv. Ono što izvlači ovaj film je to da u njemu glumi pola hollywoodskih zvijezda. Osim Robert De Nira i Ben Stillera, u njemu ćete naći hollywoodske veličine poput Dustina Hoffmana, Harveya Keitela, Barbara Streisand, Jessica Albe, Owena Wilsona i ostalih. Ja sam počela gledati film sa velikim entuzijazmom, ali se pokazala sam očekivala previše. Mislim da nekad treba znati granicu kad se jedna tema dovoljno izmuzla i stati dok je igra još uvijek dobra. Ipak, pošto sam veliki fan Robert De Nira, smatram da nikoga ne može ostaviti ravnodušnim bez obzira u kakvom filmu glumi. Kad se jedna tema dovoljno izmuzla i stati dok je igra još uvijek dobra. Ovom filmu dajem 56%. Na kraju ćemo se zahvaliti popularnim portalima bhmagazin.com i Hronika.ba koji su izabrali Cinemaniju kao dio od svog redovnog zabavnog sadržaja.